kanatti agarsiisan. Hin beeku. Hanga kana hunda miidhamne, hanga kana hunda amantaa keenya wallaalle, hanga kana hunda afaan keenya dubbachuu wallaalle, afaan keenya waaqeffachuu wallaalle, akka waan warra Amaaraa bira yoo deemne Rabbi isaan akka maleekaa ta'anii Rabbitti ergaa nu geessaniitti isaan jala fiinne hanga yoomi akka jiraannuuf har'a ba'anii warroonni isaan fakkaatan afaan Oromoo dubbatan. Ani Oromoodha ofiin jedhan har'a isaan wajjin uffata gurraacha uffatanii as deebi'anii ijoollee naannoo Oromiyaa maa callistu. Manni amantaa keenyaa gubate. Mana amantaa keenyaa nuyi hin seeninaa nuun jedhanii ba'anii maaliif asirratti mataa nu dhukkubsu? Rakkoon isaanii maali? Kunis anaaf gaafii deebii dhabeedha. Gaafii deebii dhabeedha. Gaafa immoo warroonni amantaa kamiyyuu an amantaa kunan jaalladha. Amantaa musliimaa immoo nan kabaja. Maaliifan amantaa musliimaa kabaja? Beenxes nan kabaja. Sababni ani kabajuuf amantaa kiyya nan jaalladha. Namni amantaa biraa keessa jirus amantaa isaa akkasumatti jaallata. Kanaafu dirqama amantaa san jaallachuu yoon baadhe nan kabaja. Kuni maaliifi jaalalan amantaa kootiif qabu amantaa sanillee dirqama yoon jaalachuun koo dirqama ta'uu baate garuu amantaa san kabajuun anaaf dirqama. Nan kabaja. Gaafa hin yaadattu yoo ta'e gaafa warri beentee masqala dabaabaayitti waaqeffannaa guyyaa lamaa fi moo maal jedhan waan isaanii afaan kanan beeku maal jedhani achitti waaqeffanna jedhan gabaabumatti guyyaa lama guyyaa sadi warrumti nu fakkaata warrumti afaan Oromoo dubbatan dhibelu jedhee waamunillee yoo miidiyaa irratti gaarii naaf hin taane የተቀደሰ ስፍራ ለምን ያቆሻሉ ይላል። ኤጉማ ከአመንታን የቁልቁሉ ተኤ ኤርጉማ አመንታን የቁልቁሉ ተኤ ማል ወራችት ደቁስ ማል ጎቹፍ ደቅ ማል ሽንት ቤት ይፈየደሙ ደቃ ዋቀሳ ከዳቹፍ ደቃሚ አከሳ ደገየን ጋፉ መከና ወሮታ አከሲሰን ወሮታ አከስ ጀዳንሰን ወሮታ ፈካቶታ afaan waan keenya dubbachaa gara biraatiin amantaa biraa qeeqaa amantaa biraa arrabsaa amantaan keenya kee caala jechaa amantaa biraa xiqqeessu san gaafa sanirraa gabaabbannee biraa hafne nuti warri yaanni nuu gale warri saba keessatti dhalate warri amantaa kamiyyuu ija tokkoon ilaallu. Kanaaf dhimma kanarratti yeroo keessa fudhattanii nu bira dhaabbattanii dhimmi kun dhimma Oromummaatiin dhufe. Dhimma kiristaanummaati miti dhimma musliimmaatii miti dhimma Oromootiin dhufe jettanii nu bira dhaabbachuu keessanii fi galata guddaa nu biraa qabdan. Haadha keenyatu nutti maanii intala Arsiiti. Qoy siin xumuraa kiteessi. Siin xumuraa qoy yeroo tokko siin xumuraa. Haadha keenyatu ani Arsiitti dhaladhe haadha keenyatu nutti ma waa'ee amantaa lamaan kan amantaa kiristaanatii fi amantaa musliimaa. Wal keessa jiraanna jette amantaa musliimaatii fi kiristaana yeroo daa'imummaa isheetti ta'ee erga jabaate ta'e hin beeku maazaliin kun nama jabaadha. Jaalala walii qabnu irraa kaanee jette. Bireeddistii tokko keessatti foon affeellee kirrii itti hiinee akka yookaan kan musliimaatti kirrii hiinee yookaan kan kiristaanatti kirrii hiinee kirrii san milikkeeffannee akkasitti nyaannee guddannee nuun jettee nu barsiista. Hagam akka amantaa isaanii waliif kabajanii fi hagam akka amantaa isaaniitiif dhaabbatan nuuf akka nu galutti nutti himaa nu guddisanii asiin nu gahan. Har'a immoo dhufanii achi keessatti meeshaa Oromoodhaan fixan qopheessuu dhabneedhaaf achi keessatti uummata keenya fixuu dhabneedhaaf dhufanii asirratti naxalaa dagaddagatanii too boo'uu dhiisii gangalatanii kuni gaafis miti. Kuni nu dhukkubsus nu miidhus isin galata guddaa qabdu. Hayyee fixatte se hawwineette na guddaa galatoomii wanni nuti jechuun jirru dubbii amantaa osoo hin taane gaafa islaamaatis duulli godhamu kanuma gaafa ati ortodoksii taatellee duulli godhamu kan silaa akka ortodoksiititti amantaa isaan qabanii jenneeti ittiin tuqan jennee yookaan yaadnu taate hin dhiifne gaafa kanallee ofiifuu duula irra caalaatti godhan gaafa islaamni masqala dababaayitti iidaa salaatu jedhan duulli isaan godhan ni beeku. Gaafa warri protestaantii achi taa'anii ayyaaneffatu jedhan waan isaan godhan ni beeku.
Ani mee maaluma jedhame maaluma anumti dhaqeeto ati dhaqxee yoo achitti masgajaa kee fidattee sagadde ani naxalaa koo uffadhee waan achitti waaqa koo haradhe ati kan kadhattu rabbii kee ani kanan kadhadhu rabbii kee maaluma garaagarummaan maalumatu dhufa rakkoon inni jiru maali? Amantaati miti ka garaagarummaan barkanaa wanni garaagarummaa isaan saaxilee gowwummaa uummata kanaa keessaa wanni ati agartu silaa dhimma amantaa ta'e amma amantaa fakkeenyaaf amantaa islaamaa amantaa protestaantii afaan meeqaa waaqeffatamu jira afaan addunyaan tun dhageettu cufaan afaan addunyaan tun dhageessu afaan amantaa islaamaa afaan sila addunyaa tarara jiru cufaan waaqeffatamu jira namni afaan kana amma waaqeffattee kanaan rabbi si dhaga'u siin jedhe hin jiru. Isan keessa wanni isaan dhukkubsu oromummaa malee dhimma amantiitii miti kana ni beeknama. Wanti gaaffii natti ta'e naa deemuu dida. Dhimma oromummaati malee amantaa ortodoksii gargar diiguu irraa dantaa takka hin qabu islaamni dantaa takka. Yoo islaamummaa isin yaamuu barbaade islaamni akkana jedha ila kun amantiin islaamaa akkana jedhee si yaama malee si gargar diigee siyaasaanii miti. Ka amantaa islaamaa si fidu. Ani mee wannumti gaaffii natti ta'e erguma gaafa isaan gadda kana jalqabanii irriiba na dhoowwee inuman of gaafadha inuman matsaafallee dubbisa. Isaan maal jedhu mana amantaa lama godhan phaaphaasii lama godhan amantaa bakka akka waan kinoonu isaan irraa gaafa afaan amaaratiin waaqeffachuu dadhabne akkuma waan edana dhumnee bulluu warri kun nuuf naanii wayii sila jarri kun dhugaara laali nuti dhimma oromummaa irratti oromoo laali yeroo walgahii tokko qabu amantaa mara amantaa qabu cufa as baasee koottaa uummata keessan eebbisaa jedhee as baasa koottaa amantaa islaamaa amantaa kiristaana ufa koo dhaabee koottaa nu eebbisa. Jaalala waliif qabu amantaa ofii walii kabaju. Deem gaafa qabsoo oromoo harka wal qabattee walii ijaati gaafa hiriira baatu deem Ameerikatti laali biyya keessan laali Shee Hajjii fi eenyu maqaan isaanii maanarraa badaa Hayila Mikaa'el Falaal gaafa isaan harka wal qabatanii dhimma sabaatiif waliin socho'an laali. Oromoo amantaa irra guyyaa wal dhabe tokko illee qabu waliin wareegame waliin gaafa namni 11 shinnigatti waliin wareegamu namoota amantaa garaagaraa qabu maddisuudha. Amma meelarra dhimma amantaati miti qabsoon kennanii waliin wareegama kafalan warra islaamaa isin dhiifna warri kiristaanaa as dabbayaa isin fid warra kana fidnee warra islaamaa dhiifna ennaa warri islaamaa illee lakki nuti qabsaa'u jiru oromummaa amantaa fi miti. Amma meerakkoon isaanii guddaan akkam afaan keessanii waaqeffattan akkam afaan keessanii dubbattan jedhan waa amantaa ortodoksii osoo hin taane waan oromummaati kanaaf waan oromummaa dubbannaa galatoomii irra turee jira irraa ba'uu fedha. Isin jabaadhaa eenyummaa keessan jabeeffadhaa eenyummaa keessan gama keessanii yoo jabaate oromummaa jabaata gama kennan yoo jabaate oromummaa jabaata. Keenyaa mokko xumurameera. Game is over ta'eera. Xumurameera. Wanti xumurame sun duubatti asin deebi'u isaan gaddi isaanii akkasumatti itti fufaa. Keenya gammachuun akkanumatti itti fufaa. Yoo ofii keenyaallee afaan kan dhaqqabanneerra nuu caarra qabeessa. Garaa irra deebinee baranna afaan keenya dhaqqabanneerra. Ilmoo keenyaaf immoo dhala keenyaaf immoo karri banameera. Obboleessa keenya tokko waan jedhe reefu tana yoo as jala jiraatten beeku dubbii intaane kiristinaan badhaasaa irra deebisaa kaasaa jedhe tokko kaase. Intaane kiristinaan badhaan irra deebinee kaane jedhe Oromootuma amma akkata gaafa waa dubbiin akkanaatu dhibde. Asirratti reefu waan inni jedhe lama wayiitu lafa isaa irraa fudhatanii jedhan warri lafa irraa fudhatee qotataa jedhe warri ortodoksii kun isa ofii kiristinaa kaasanii jiran. Gaafa kaan inni waan kana laalee jiruun isaa irraa hammaastee lafa isaa irraa fudhatanii jennaan ulemaan itti ka'ee warra irraa arii. Irraa ariinaan dhaqanii nama guddaa Oromoo nama beekaa Oromoo itti himatanii jennaan hin taane kiristinnaan badhaasaa irra deebisaa kaasaa jedheen isa. ሃይማኖት የኦርቶዶክስ ሃይማኖት የነፍጠኞች ነው እንዴ? የነፍጠኞች ድርጅት እኔ እኮ ድርጅት እየመሰለኝ እኮ ነው ነገር። ምክንያቱም የነፍጠኛ ድርጅት አስመሰላችሁ። ያ ደግሞ ይደብራል። ይሄ ሃይማኖት የኦሮሞም የትግሬም
የከፋውም የወላይታውም የአማራውም የሁሉም ነው። ስለዚህ ህዝቡ አምላኪው ሁሉ በቋንቋው የማምለክ መብት አለው ነው። ትግሬ በትግርኛ ቋንቋ ሲቀድስ ለምን አባ ነው አፍን ያልከፈትከው ወጥተህ? ኦሮሞ ሲሆን ብቻ ለምንድን ነው የሚያቃጥላችሁ? ኦሮሞ እኮ መብቱ ነው የፈለገውን ነገር ለማድረግ። ለዛውም ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ ሻሸመኔ ላይ እንዲሆነ ጭሮ ላይ እንደዚህ እየተደረገ ነው። ምን አባ ገባ ማለባ ሲገልጭ ደግሞ እንደው ይደብራል እንጂ ሁልጊዜ እንዲወጣችሁ ስታለቅሱ ይደብራል። ምክንያቱም በሌላ ፖለቲካ ቢሆን አሪፍ ነው። እኔ ደግሞ አንድ ነገር ተረዳሁኝ። በትግርኛ ሲቀድሱ ለምንድን ነው ያላወሩት ብዬ ካሰብኩኝ በኋላ ደግሞ ትግራይ ክልል የሚዘርፉት ነገር የለም፣ ድንጋይ ብቻ ነው። ልክ ነው። ያን ያክል የሚዘርፉት ነገር የላቸውም። ቀደሱ አልቀደሱ የራሳቸው ጉዳይ፣ ከዛ የምንዘርፈው ነገር የለም ብሎ ነው። ከዛ ሳስበው ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ይኸውልህ ቅቤው ከዚህ ነው፣ ማሩ ከዚህ ነው፣ እንቁላል ከዚህ ነው፣ ከብቶች ከዚህ ነው፣ ወርቅ ከዚህ ነው። እንዴ ነው ታዲያ ማይዘርፉት? ኦሮሚያ ክልል እንዳለ እዚህ ነው። ኦሮሚያ ክልል ለብቻ ሲኖዶስ አቋቋመ ማለት ከኦሮሚያ የሚዘርፉት ነገር የለም። በቃ አከተመ ማለት እኮ ነው። ገብቷል? አሁን በሃይማኖት ስም ማለት ነው ሰብስባሉ። ከህዝቡ ገንዘቡን ጥርግ አድርጎ ከወሰዱ በኋላ ወደ አማራ ክልል ይዛ ሄዶ ለፋኖ ጥይት ይገዛል፣ ለፋኖ መሳሪያ ይገዛለታል። እኔ ከዛ እናቃለን እኮ ባይዘ እኔ ከዚህ በፊት ይሄ ሲኖዶስ ከመቋቋሙ በፊት በጣም እየገረመኝና እየተናደድኩ የነበረው ነገር ምን መሰለ? እዚህ ጋር ታቦት ወረደ፣ እዛ ጋር ታቦት ወረደ፣ እዛ ጋር ታቦት ወረደ ብሎ የኦሮሞ መሬት እጅግ በጣም ነው የዘረፉት። ይሄን ነገር ከዋሸው አርሙኝ እባካችሁ፣ አርሙኝ። እዚህ ጋር ከተሳሳትኩኝ፣ እዚህ ጋር ታቦት ወረደ፣ እዛ ጋር ታቦት ከዛ ሲነሳ ሲባል አልነሳ አለ እኮ ታቦቱ። ምንድን ነው? ለምንድን ነው የማይነሳ? ምን ሊሰራ ነው? የኦሮሞ ሸክማችሁ አይደል እንደዛ የወሰዳችሁት እኮ። የኦሮሞ መሬት ሲሆን ለምንድን ነው የሚወርደው? አይ እቺ ማለት ነው ያ ይኸውላችሁ ሁን ብሎ ያሰቡበት ነገር ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ በሃይማኖት ከተመጣ መንግስት የሃይማኖት ጉዳይ ውስጥ አይገባም ስለሚባል ነው። ነገር ግን ታቦት እዚህ ጋር ወደቀ፣ ታቦት እዛ ጋር ወደቀ እያሉ የሚዘርፉት ነገር ካሁን በኋላ አከተመ። ምክንያቱም ይሄ የኦሮሞ ምድር ነው። ግን እሱ ችግር የለውም። እንደውም በቃ እሱ ሜቢ ሊያጠራጥር ይችላል። ደግሞ እኔ ብዙ ጊዜ የሚያቃጥለኝ ነገር ሁላችሁም ልብ ብላችሁ አድምጡ። ብዙ ጊዜ የሚያቃጥለኝ ነገር ምን መሰላችሁ? ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ያለው ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብዬ በጣም ብዙ ሰው ጠይቄያለሁ። ከዛ ያው ሲጠይቅ እኔ ይሄ እንግዲህ ሙስሊም ነኝ ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ጋር ይያያዛል ወይ ይሄ ነገር? ብዙ ጊዜ የምኒልክ ባንዲራ ነው፣ ምኒልክ ነው ይሄን ባንዲራ የሚጠቀመው ብዙ ጊዜ ልሙጡ እና ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ቢሆን ችግር የለም። አዎ ከዛ ባንዲራ ለምን ያስፈልጋል? ከዛ ደግሞ ይሄ ሃይማኖት እስልምናም ይሁን ኦርቶዶክስም ፕሮቴስታንትም እንግዲህ እንደሚታወቀው ከውጭ ሀገር ነው የመጣው እና ይሄ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ግብጽ ሀገር ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሰቀላል ወይ? አንድ ጥያቄ። ሁለተኛ ደግሞ እስራኤል ሀገር ላይ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ይሰቀላል ወይ? እቺን ብቻ መልሱልኝ። ምን ነው ሃይማኖቱን የቆምጆች ድርጅት አስመሰሉ እኮ። እኔ እኮ ባንዲራው የነሱ፣ ቋንቋው የነሱ፣ ቄሶቹ የነሱ። እኔ እኮ ኦሮሚያ ክልል ድርጅት ከሆነ ንገሩን። ኦሮሞ ይውጣ እንግዲህ። አዎ እንደዛ ከሆነ ሃይማኖት ከሆነ በኦሮምኛም የፈለከው ማድረግ ትችላለህ። እርግጥ ፈጣሪ የትኛውም ቋንቋ ይሰማል። በእርግጥ አዎ። ድርጅት ከሆነ ደግሞ የኛ ባንዲራ፣ የኛ ቄስ፣ የኛ ምናችን የምትሉ ከሆነ ድርጅት ከሆነ ንገሩን። ድርጅት ነው በሉን። ግልጽ ይወጣል ኦሮሞ ከዚህ። የምር እኔ አሁን ላስገባችሁ እዚህ ስር እየሄዳችሁ እየተሳደባችሁ ያላችሁ እስቲ ልታስረዱኝ የምትችሉ ካላችሁ እኔ ገስት ከፍታለሁ፣ ገብታችሁ አውሩኝ። እስቲ ልታስረዱኝ ከቻላችሁ ለምን መሰላችሁ? እኔ እዚህ ጋር የአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ኦርቶዶክስን ይመለከታል ከሃይማኖቱ ጋር ይያያዛል ብለህ ልታስረዳኝ ከቻልክ መተህ ግባና ላይፍ ገብተህ አስረዳኝ። ምክንያቱም ይህ ሃይማኖት ከውጭ ሀገር ነው የመጣውና ግብጽ ሀገር ይሰቀላል ወይ እስራኤል ሀገር ይሰቀላል ወይ? ይሄ ባንዲራ ከተሰቀለ እስራኤል ካለ ችግር የለም። እስራኤል ካለማ ሌላ ቦታ ይቅር። እንደውም እስራኤል ካለ እስራኤል ሀገር ካለ እንቀበላለን። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ልሙጤው እዛ ካለ የምኒልክ ባንዲራው ለምን አስፈለገ? ወንበዴ ሁላ እንዲህ ዘርፈሽማ አከተመ ማለባኬ ፊዳ
እስቲ ተነቃባችሁ ማሉ በባኬ ሰኒ ፊድሩ ጋረቢ ምን ነገር እኮ አታመጡም። ምን አባታችሁ ታመጣላችሁ? ኦሮሚያ ክልል ላይ በአፋን ኦሮሞ ወንድሞቻችን ፈጣሪያቸውን ለማምለክ የነፍጠኛን ፍቃድ አይጠይቁም። መቼም ደግሞ ሊጠይቁ አይችሉም። ምን ነው ፈጣሪ አማርኛን እንጂ አፋን ኦሮሞን አይሰማም አሉ እንዴ? ምን ነው ኢየሱስ እንኳን የተላከ በአማርኛ አይደለም እኮ። እንዴት ጅል ትሆናላችሁ? እኔ ያክል ስለዚህ ኢየሱስ የተላከው በጊዞች ቋንቋ ነበር። እኔ በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ፖለቲካ እንዳይመስላችሁ፣ ይሄ ፖለቲካ አይደለም። ይሄ የማንነት ጥያቄ ነው። የማንነት ጥያቄ ነው እውነተኛ ደግሞ ስለዚህ አማርኛን ይሰማል ኦሮምኛን አይሰማም። ምን አመጣ? በአማርኛ የግድ ልሙጥ ባንዲራ ካልሆነ የግድ የአማራ ቄስ ካልሆነ ምን ነው የእናንተን ድርጅት አስመሰላችሁት እኮ? የግል እኔ ባይዘ ኦሮሞ እኮ ሃይማኖት ነው ብሎ ነው ከእናንተ ተቀብሎ ከእናንተ ጋር ነው ያለው እና እንዴ። ስለዚህ ይኸውላችሁ በአማርኛ እንድትቀድሱ ተፈቅዶላችኋል፣ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ ሌሎች ከተማዎች ላይ ሄዳችሁ እንደፈለጋችሁ በአማርኛ ማድረግ ትችላላችሁ። ምንም ችግር የለውም። ማፊ ሙሽኪላ። ነገር ግን ኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሞ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በአፋን ኦሮሞ እንደፈለጉ ማድረግ ይችላሉ። ፈጣሪ ቴዎድሮስ ነው አላችሁ። ፈጣሪ አጼ ምኒልክ ነው አሉ እንጂ የምኒልክን ባንዲራ ይተጠቀሙ። የኦሮሞ ልጆች የአባ ገዳን ባንዲራ እየተጠቀሙ አምላካቸውን እያመለኩ ነው። አሁን በኋላ ቤተክርስቲያን ላይ የሚሆነው የኦሮሞ ባንዲራ አባ ገዳ የፈለጉትን ያርጉ፣ ችግር የለም። አባ ገዳ ይሁን የኦሮሚያ ክልል ይሁን ችግር የለም። ደስ ያላቸውን ብቻ የኦሮሞ እና የኦሮሚያ እኛን የሚወክል ነገር መሆን አለበት። ከናፉ ያ ነፍጠኛ ምኒልክቱ ሲዋሜ ገሊ፣ ቴዎድሮስቱ ሲዋሜ ገሊ፣ ቆምጬቱ ሲዋሜ ገሊ። በቃ ቁጣ ከሰንቱ ሲዋሜ ገላ አካኬ ስትገዳ ኑረበሽና በቃ ኦሮሞ ነግቷል። ካሁን በኋላ በቃ አይታለልም። ኦሮሞ መብቱ ነው ማድረግ የሚችለውን ነገር ያረጋል። በራሱ ቋንቋ በራሱ ክልል ላይ ማድረግ ይችላል። አንደኛ እኔ ጎጃም ላይ ሄዶ በአፋን ኦሮሞ አምላክን ማምለክ ፈልጋለሁ አላለም። ኦሮሚያ ክልል ነው፣ ጅማ ነው፣ ወለጋ ነው፣ ሻሸመኔ ነው፣ ጭሮ ነው፣ ባሌ ነው፣ አርሲ ነው እንጂ ወደ ጎጃም አልሄድም፣ ጎንደር አልሄድም። ምን አገባችሁ? መብታችን አይደለም እንዴ? ምን ነው ጫው ነን አላችሁ? ጫው ነን አላችሁ? ሁሉም ቦታ ገብተን ካላጣፈጥ የትም ካልገባን ደግሞ ይሄ ሁሉ አመት ከዘረፉ በኋላ አሁን እንደገና ሄር ምን ነው እናንተ በጣም እኔ ክፋታችሁ እውነት እኔ በእርግጥ እኛ አፈር ግን ሳስበው ኦሮሞም አሁን አበዛ ኦሮሞም ለምን በቃ ከምንም ውጭ አደረጋችኋ። ከጫውታ ውጭ ሆኑት በሃይማኖት ዙሪያና በስልጣን ዙሪያና በምን ዙሪያ ከጫውታ ውጭ ሆናችኋ። አይ ምንም ችግር የለውም። አይ ማወቅ ያለ ለነገሩ ግን ያናዳል። አይዟችሁ በቃ አይዟችሁ። አሁን እኮ እንዴት አይናደዱም? ለምን መሰለህ? በትግርኛ ሲቀደስ አልተናደዱም። አስቀድሜ ተናግሬያለሁ። ምክንያቱም ከትግራይ ክልል ድንጋይ ብቻ ነው፣ ምንም መዝረፍ አይችሉም። ከኦሮሚያ ክልል ቅቤው፣ ማሩ፣ ወተቱ፣ በሬው፣ ጤፉ ከዛም ደግሞ ከምዕመናን የሚሰበሰብ ገንዘብ በቀጥታ በጣም ወደ እናንተ ነው የሚሄደው። ከዛሳ ፋኖን እያስታጠቅ ኦሮሞ ወሎ ሩኩቺስታ ፋንዲያ ሀዳኬቲ እና እያንዳንድሽ ከነቦደ ላይቭ ላይ ወጥቶ የሚበጠረቀው ሁሉ ያቆማል። ኦሮሞ ነግቷል። ኦሮሞ በፈለገው ቋንቋ አምላኩን ማምለክ መብት አለው። የመነፍጠኛም በርባድ ኦሮሞን ቴዎድሮስ ወይ ምኒልክን አስመሰላችሁት እኮ። አማርኛ ካልሆነ ፈጣሪያችን አይሰማም፣ ቄሳችን ካልሆነ ፈጣሪያችን እሺ አይልም፣ ምናችን ካልሆነ ፈጣሪያችን ምን ነው? ቴዎድሮስ ነው ወይስ እሱ ምኒልክ ነው? አማካ ጅማን አሜሪካን አትፈካችሁ ነው። አማካ እስቲ ሼር አድርጉ። አማካ ሼሪ ጎዳ ቆላሳ ተፈተቱ ሼሪ ጎዳ ሜ ሼሪ ጎዳ ሼር አድርጉ። እስቲ ሁላችሁ ሼር አድርጉ። ኮፒ ሊንክ ጎዳ አዳግሮ ረገኛ አማማ ልክ ያርሲ ዱጋረብ ያ አማርፈ ቆባን በጩን ያናዳ አማ አቦቲ ደሚነ ቦስ ገለቶም ላ መፍገኛ አቦቲ አንጎ ኦሮሞ አረብሲቲ ቄሶቶ ኦሮሞ አረብሲቲ ባዲኩ አጃም መጨረሻን ወላሂ ቢላሂ አኒ ሙስሊማ ነቢይቱ ባይን ከሰ ወራዚ ለጅርተን ወረበል ካባ ጀርዋይ አመንታቲፍ ሚት ጂባ ኦሮሞማ ቀብዲ ጂባ ኦሮሞማ ቆፋ ማል ጀረና የመነፍጠኛ ጋፈቹ ቀምናንቲ ዋይ ረቢን ገለቴፈቹ አማርኛ ማለ ረቢን ገለቴፈቹን እንደንዳሙ አማርኛ ማለ ዋቀፈቹን እንደንዳሙ ማለባሽ ጀረገልች
maal haadha si jala galche dhugaa rabbii ijoolleen keenya sooshaal miidiyaa kana keessatti jechaadha dhaggeeffadha sooshaal miidiyaa kana irratti beekamtan waa'ee Oromoo kana irratti hin callisinaa Oromoo ortodoksii qofa miti kan ilaallatu kun Oromoo musliimaas waaqeffatas ni ilaallata kun waa'ee Oromummaati malee waa'ee amantaas hin fakkaatin dhaggeeffadhu wallaahi billaahi naftanyaan musliima sin ajjeefti ortodoksii sin ajjeefti abbaa aangoora jiru sin ajjeesti ijoollee keenya warra bosona keessa sin ajjeefti kan isin hin ajjeefne of qofa nu ajjeesti walitti qabdee hunda keenya kanaafuu jarri amantaa isa kamiiyyuu yoo ta'u amantaa suma kamiiyyuu dhimma godhataan jiran waa'ee amantaatiin naftanyummaa of keessaa qaban naftanyummaadha malee islaamas ta'e kiristaanas ta'e amma maa nusi koo gaafa akkas jennu waan biraaf miti yaada biraa qabaanneef miti ilaalcha biraa qabaanneef miti maaliif naftenyaan inni ortodoksii achi adda akkuma haasaa jiru utuu waa tokko ka'e waa'ee muslimaatiinis borka'e naftenyaan naftenyummaa fanaddaan jira nagalcha dhaara qo'e nagalcha meegalaati yaa bilinki godha orikaan abboo fanaddaan jira maaloo fanaddaan jira ijoollee fanaddaan jalatti garuu ነፍጠኞች ካላችሁ ገብታችሁ እኔን ቻሌንጅ ማድረግ ከቻላችሁ እኔ የምጠይቃችሁን ጥያቄ ለእኔ ለመመለስ ዝግጁ ከሆናችሁ ግቡ። ደሚን እርገጥ ደሚን መንገድ ላይ ቆማችሁ ዝም ብላችሁ የሮጌና ከነለ ከነመኑ ጅንከም ቤታ ጋፋ እስልምናን ዳበቱ ጋፋ ገምታ እስላማ ዳቡዳፍ ማን አመንቲ እስላማ ዳቡዳፍ ወን ያለ ገሩ መከናኑ ጅንከ ማሊ ፈከተ ያና አንገል jechuun sababii isaa maaliif akka ta'e naaf hin galu haa ta'u ammoo jarri kun fedhii isaanii maali kan jedhu beekamaadha beektaa jarri lafuma barbaadde akkuma isin jettanii jarri fedhiin isaanii oromiyaa tanarratti madda galiiti beektee amantii tana dawoo godhatanii madda galii fi galee galii kanaaf egaa amma galiin asitti cuqqaalamee jira kanaatu qatti iyyisiisaa jira irra ilaallu. Dubbatu ayyee. Kanuma jenna jara kenna gaa isinitti gabaa isinin jennee jira Oromoon biyya isaa irratti lafa isaa keessatti afaan isaatiin waaqa isaa gabbaruudhaaf eenyuun iyyuu hayyama hin gaafatu baga milkoottan ijoollee teenya isin cinaa jirra ammallee arrallee borullee nuti tokko isinin jenna jajjabaadha isinin jenna ijoolleen teenya Oromoodha. Galatoomi ulfaadha obboleessa kiyya qaalii ulfaadhati leenca kiyya. Ayyee damiina welcome damiina. Damiina tuume damiina Oromoo anaan baga nagaan nufte abbaa kiyya akkam nagaami nagaa alhamdulillah akkamime wallahi jennan ga kanuma keessa hin hundan gubaa jira ayyee wanni jechuun wanda Oromoo namoonni godhu maafi kana dhiibnee ijoollee gartee baloo gurguddaa qabdu warri akka doktoraatanii warri akka nasaraa nooree gubbaan ifannaa akkas dhugaa itti damiina dhugaa itti yes bira dhaabannoo masaabii yeroon mootummaa faana dhaabannoo akkasi waan fedhe irratti illee wal dhaba qabaatu badhaadhina abaa'oo bira hin jirtu jedhee dubbiin Oromummaa bira Oromoo ilaalchi akkana inaa jedhanii muni beektanii gaafa Oromoo tuulamaa kana